Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ki dekat jong ke New Tribute Council bat ki pat ba keleng ni kibenta jong ke West Khasi Hills ki balawan baneshim benta haka rally la ni ke jingang pat ba jong ke HYC hasor Nongston ban penpau ya ke jing persya ya ke jinga soi sos kular hapdeng ki arjella halor uput usam kilami syakmat ban sen yang pisa da ka balik theba ki sendong ya ka ba ka seng HYC kalapen krea Ki nongket kam jong ke HYC, ki lapan pau baka jinglom ya ute usenyang, kalong ban yarap kat bala ya ki hima nonglang, ya ki jinglot jingsep ha ka bakom ka hima, kaya khun ya ka mukat duma, halor ka jingsya panhap jubor jong kisnong jong ka hima, sya ka jela asam, lengba ka sos kular ka baki arjala ki layasoy. Ha katay kasngi hadian ka jinglom ya katay ka pisa balaya senyang ki nongket kam ke HYC nadu usam lalum lang khars imle President HYC West Khasi Hills ha ka jingdon lang ru President ke HYC Senkme usamla Robert Jun Kharjarin bad usamla Roy Kupar Sindrem General Secretary Senkme kilayo ban IT no syaki nong yalam jong ka himan nong lang ka HYC West Khasi Hills District kani ka di namta ban gerap lem namta ka himanong lang agani ka por dan bagi pai pak diwan agani rali les nok tilang bangi namta ban gadun siam ka ki balak hangni namta ka jingdon kam hantam ka himanong lang itu di jingdut set ke bebun agani ikut kies namta ban penwan yang ini kat aspa kilometer kebangi ladu nok nak dia sini ke West Khasi Hills kebangi itu harus datang jaka kita kumkada kebanjing bersyamlam sampai di dekat dari HYC kita apapun buat kata pinong songyo juga nonton kita dan lah akan diukur belaya dan bentalang sih ngelak banong ban kedua ke pi mak lakuin kur pepak mereka nimba kini kapdei kumkadak kan sih kamtam kumka kabot kan sih kejangi ke pengi ai ke gimana lagi belum bahkan ke jingi sok tirang ke pepak nonton kamtam West Khasi Hills kamtam ke dekat dari HYC bahkan nong ke jengkok bakal jingi pun ke nam taban penuan yang kini ke jaga ke